U sklopu projekta Meet the Project Manager, a u organizaciji Young Crew Croatia, došao je red na 6. promjena Hrvoja Meštrovića iz tvrtke Primakon, jedine i vodeće tvrtke u Republici Hrvatskoj čiji je isključivi posao prijenos znanja i implementacija znanja iz područja upravljanja projektima. Naš promen Hrvoje Meštrović u svom zanimljivom i edukativnom predavanju objasnio nam je prilike i prijetnje na hrvatskom tržištu, zašto je bitna komunikacija, te glavne stavke u planiranju i provođenju projekata. Razgovaralo se o tome kako poduzeće na tržištu ostvaruje komparativnu i apsolutnu prednost, a potaknula se rasprava zašto i kada poduzeće treba pomoć projektnog menadžera. Nismo mogli propustiti ovu jedinstvenu priliku da mu ne postavimo još par pitanja. U načelu ne uspijevaju radi rizika, bilo poznatih, bilo nepoznatih. Znači, događaju se događaji na projekti koji nisu bili na vrijeme riješeni i onda oni uzrokuju probleme u realizaciji koji mogu biti onda ili problemi prekoračenja budžeta, vremena ili da se ne odradi ono što je bilo potrebno da se odradi. Timski rad je vrlo bitan za uspjeh projekta jer pravilna komunikacija među članovima timova i pravilno donošenje odluka ovisi upravo o timskom radu. Znači, svaki član tima je zadužen za određen segment projekta i ako nije komunikacija dobra i ako nije dobra razmjena informacija, onda voditelj projekta može donositi krive odluke. Prvo, dobra podrška sa strane sponzora, znači da je osigurano financiranje i rješavanje svih bitnih problema na projektu. S druge strane je bitno da je taj projekat izvediv, znači da se stvarno može provesti u djelo. I treći korak je da su osigurani resursi potrebni da se taj projekat provede. Za kraj zaključujemo da je predavanje bilo inspirativno, poučno i vrlo korisno za buduće mlade projektne menadžere. Zahvaljujemo našim domaćinu Primakon, a posebno Hrvoju Meštroviću na sudjelovanju u projektu Meet the Project Manager te svim članovima udruge koji su se odazvali ovom susretu.